Bazaniye rero indi nzu iri mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali. Ni inzu nziza cyane y'icyerekezo. Inzu iri ku muhanda, iri mu miturire. Reka rero tuze tuyitambagire tuyirebe. Ni inzu ifite portail nziza, urabona yuko inkuta zayo zigezweho. Parking nayo hakwinjiramo imodoka 3 cyangwa 4. Iyi niyo parking yayo. Urabona ko ari inzu nziza kandi isobanutse. Telefone yacu ni yayindi naduhamagaraho. Urabona ko ari inzu isobanutse. Ifite ikigega cy'amazi. Reka tuyinjiremo turebe uko imeze. Aha ni muri salo yayo. Urabona ko ifite parafo za langete. Murabona yuko ari inzu isobanutse. Iyi ni salle à manger yayo. Mwayibonye ko irasobanutse. Ifite ibyumba 4 na douche na toilette 4. Mwayibonye ko ni inzu isobanutse, ni inzu yuzuye. Wowe rero ufite gahunda wagushaka. Urabona ko imiryango yayo ni imiryango isobanutse, imiryango igezweho. Amadirishya yayo nayo murabona ko asobanutse. Ni amadushe n'amatoilette. Urabona ko ari inzu isobanutse. Baduhamagara kuri telefone 078240 Iyi rero ni cuisine yayo. Bayibonye ko nayo irasobanutse. Stoke nayo ni iyi. Urabona ko ufite inzu zisobanutse. Ufite gahunda rero duhamagare tuhakugeze. Ibyumba byabyo nabyo ngibi. Murabona ko ari ibyumba bisobanutse kandi binini ndetse bigari. Urabona ko ari inzu isobanutse. Amadushe n'amatoilette byose. Wowe rero ufite gahunda duhamagare tuyikugurishe. Ibi ni ibyumba byayo. Urabona ko ari inzu yuzuye, ni ukuza wimuka wiryamira. Ifite ibyumba binini. Urabona ko wowe rero ufite gahunda ngiyi. Urabona ko ari inzu isobanutse. Urabona ko ifite n'ikigega. Aha rero ni mu gikari cyayo. Wowe ufite gahunda dushake tukwihere iyi nzu. Murabona ko igikoni cyo mu gikari.